Le o tātou pepese nei mo tātou bebesi lunga o tau a ia tatau, e mal tūlinga o tau ma mena. Ai tia ile ano fale o me tatau ni su e. Ai mai se lal tūlanga lea o le wha moe moe lea o le mele pisai nei tala se abe. O le anabili mai nei le stangata e te uftau ma nei al sau no ngatu le epa. O le ua totongi le kapeneta o lo pili na aveia o falma. E se lea upu. E le ai se sene tasi le malo na aveia o ma ile no oduai. Ma e lei foi so fa moe moe e toi faisa reimbursement le malo. Auto si sila o toi fam talanga ni e. E o tu wai wo mana pasi al kapenet. Wa totongi o mal kapenet le ko kira kala kalua se la wa fereng o oduai. I lea le ino fai atu. E ese le maftia tu langa lea. Danga o tala nei le aru tengi nei. Tala le whaavaea, tala le sao. Ese lo viva longo o tu wola e lu il tala lea. Po le alme mafua i pea o na ngangana il tui ngatu langa lea. O le tua i foina. E a matele e lola fe ese. Wa ole koe fe kaka e pepelo sori. Wa makwalu le whakua. Ia le kau whasa o sao ngila observa i. Ia. A le ko kausanga me whamanga. O au e tumu le loto whamanga lo. E a kako walwalu ai pa whapea. E kako kirkiro lava pe. E se tūlanga i lo ai o mai tūlanga tala whengai. Tala noam ta upu mo le alwalu. Loma uio lea. Ia. Ori le ngang whaftaili tato au tu stala.